وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. وقلتور adamlar ki bize mulagat edeceklerini umid etmiyardılar. Şolar ayttılar, näme deyip bize feriştelerini nazil edilmiyar, ya da näme deyip Perverdigarımızı görmiyar. Tahqiq şolar öz yanlarından özlerini ulu bildiler ve nihayette hadden tecavüz ettiler. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. Kafirler kıyamet gününde azap feriştelerini görenlerine ol gününe günahkarlar için hoşluk bilen boşluk yoktur. Bu azap feriştelerini gören vaxtlarını aydarlar, sizlerden pena, sizlerden pena deyip. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Ve biz şoların eden amallarını getirdik, pes şonu asmanda çaşırlan çan yan ettik. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. Ol günne cennet ehlilerinin karar tapacak cayı ve istirahat alacak cayları nihayette yaxşı cay ve yaxşı makam olacaktır. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. Ve yad et asmanlar yarılıp açılan gününü bulut sebepli ve nazar ediler feriştelerini iz be iz. الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. Kıyamet gününde hakiki padişahlık Rahman adlı Huda için khastır. Ve ol gün kafirlara nihayette müşkil gün bulur. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. Ve yad et ol günü ki ol günne zalim hasret çekip iki elini dişler ve aydar, ey kaş ki men Resul bilen bile bolup bir yol tutun bolsadım. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. Ey helaket bana bolsun, kaş ki men falanini dost tutunmadık bolsadım. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. Tahqiq şol dost meni gumrah etti. Kur'an'dan bana Kur'an gelenden son. O şeytan insani xaret yandır. Vade verip vadesine halaf edip. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. Ve Resul-i Ekrem aytti, Perverdigara, tahqiq kavmun bu Kur'an'ı bekulli terk edip metruk ettiler. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. Bu şu tariqa biz her peygambara özünün kafir kavmundan düşmanlar aylandırdık. Ve sana Perverdigarın kafidir, hidayet etyan bolup ve nusret o yarilik beryan bolup. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة
كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وكافرlar aytdılar, näme diýip Muhammede Qur'any bir defe nazil edilmedi. Şu tariqa tedricen nazil etdik, ta sen galbyňa kuwwet berjek bolup, o şu tariqa azazdan